Хоёр оролцогчтой амжилт хүсье. Хоёр оролцогчийн маань сонгосон дуу, дуу Eminem, Dr. Dre, Forgot About Dre хэмээх уран бүтээлийг яваад та бүхэнд дуулж өгөх гэж байна. Амжилт хүсье. Say yeah! What? Say yeah! Say what? Okay, let's do this shit! Okay, y'all don't bit, still same old shit, but I'm real low key. Hated on by most these niggas with no kids. No deals, no cheese, no bills, no kids. No dust, no smoke, no bills, no skis. Let it be, cause I'm climbing the phone and family with me, close with. Better be in the studio with the sound of the tracks. And the one with the bags. Hanging out on the ops and the back in the house, I drop these. Y'all think I'm gonna drop freeze, oh please. Who you think talk to the small trees? Who you think talk to the oldies? Easy is, Ice Cube for DOC. Snoop the double cheese, and a group that jam with the police. Gave you a tip on the dog piece, the pop with the straw doing your hood. And when the album's ass wasn't doing the good, with the dogs and checking the don't see. You're better than that club, see, I'm insane, my truck, pop with a far from. You're the reason, Dre ain't getting enough steam, so y'all, all y'all, if you don't let me go, if you don't go get for a random me and turn me back on me. Nowadays, everybody wants to talk to me, got something to say to me, cause I'm in the mobile, instead of generation, my side, better get a bad way. Nowadays, everybody wants to talk to me, got something to say to me, cause I'm in the mobile, instead of generation, my side, better get a bad way. So what do you say to somebody you hate? Already gonna try to be in trouble you ain't. One of us all kings in the party you ain't. Just study your type of thing how you ain't. One day I was walking by with a walking on, with a cardigan. Didn't want it out, staying on the wall in the parking out, Miss Crockin' out. I didn't get a funky the darkin' out. I didn't get to the parking out, and drums fuck. I'm a two on, must swim in the car to crash. Happen out, two broken out, two walking on. You two cardigans, I'ma kill you them loudest barking dogs. And when the cops in green and dressed to the next to the bird and house. With a can full of gas and a hand full of matches, still we're found out. So I'm here in the house, just running to start the day, tomorrow's the new. And I'm still locking up for the truck you did, but trust with you. Same shady, I don't want to between babies. I'm the same as me to the window, so I think myself enemy 80s. Calling me ladies, sorry dog, I'm being crazy. It's the way I keep saying me, it's okay, I hate heavy. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say. But never comes out with the golden lip. Just a bunch of gibberish, motherfuckers act like they got it about Dre. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say. But never comes out with the golden lips. Just a bunch of gibberish, motherfuckers act like they got it about Dre. You talk to me, you stop and look to me, but you ain't stopping to look to me like Sophie. You wanna bump with me, but now that I got your little company, everybody wanna come to me like it was something. But you want to crop with me, cause you brought the streets up. Hold them all. All the gangsters who they will know them all. They go run around, turn them in the guns and they ain't done. Watch them stand alone and stand alone. Now all I'm saying is getting all day, saying try pull up. Walk, cause I've been in the lab with a pen in the back, trying to get this damn label up. I have it that. This in the man, but I'm laughing at. Go make to the left and that. Someone rap your back and black and forth, rap to the rap strap. When it comes in the rap set, it's like a jungle that is happy that. When all the savage catch you with it with a cabbage back, when you become in the cabbage patch. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but then it comes out with the roll the lips, just a bunch of gibberish. Exactly, they forgot about Dre. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but then it comes out with the roll the lips, just a bunch of gibberish. Exactly, they forgot about Dre. Nowadays, everybody wanna talk, they got something to say. Do it cause I'm in a mobile, set your generation. Stop it, got it back Dre. Nowadays, everybody wanna talk, they got something to say. Do it cause I'm in a mobile, set your generation. Stop it, got it back Dre. Woo! Yo! Хоёрдугаар дөрөвдүгээр чимээр хүсгээр. Хоёрдугаар 160 үнций чаргал. Сая ингэдэй манад хүсций гэсэн тийм оролцож байхгүй. Хүсэлций үнцэх хүс гэсэн тийм байхгүй шүү дээ. Хоёр оролцогчийн хувьд би нэг зүйлийг хэлмээр байна. Их хичээл зүтгэл хөдөлмөрийг гаргасан. Учрын үгдээрээс зэрэг нийт цээжилсэн богино хугацаанд энэ дууг сурсан. Хоёулаа мэдгүй байсан дуу. Тэгээд богино хугацаанд энэ хоёрын цээжилсэн үг бол Ариал Монгоор нөгөө нэг фонтны тоо штэ тэр 8 байсан заяа. Тэгээд бүгд бүтэн 4 хуудас үгийг цээжилсэн. Энэ бол бас хөдөлмөр баяр хүргэе.
Насан шүүгчдийн хувьд хүнхэн шийдвэр гарах мөч ирсэн байна. Ингээд шүүгчдийнхаа сэтгэлийг сонсъё. Шүүгч Жан таны сэтгэлийг хүлээн сонсъё. Molto difficile decidere chi scegliere perché tutti e due avete fatto un'ottima esibizione. Bravi. Дууны сонголтын дээр ч гэсэн маш сайн сонголт хийсэн байна. Тэгээд сонголт хийхэд бол энэ хоёроос одоо сонголт хийхэд маш хүнд байхаар байна. Шүүгч ноён долын таны сэтгэлийг сонсъё. За. Яг үнэ сонголт бол маш зөв. Би тэгээд ингэ сүүлийн за ер нь 2-3 жил ийм гоё рэп үлдсэнгөө манай тэмцээний хүрээлсэн. Яг үнэ шүү. Тэгээд рашин дэлгэхэд манай эмээнэр сонирхолтой доктор Дре гэдэг одоо энэ рок поп ертөнцийн рок поп урлагийн рэп урлагийн хамгийн их орлоготой ийм дуучин байгаа. Өнөөдөр дэлхийд тэгэхэд бас сонирн байгаас рэпинг хаан эмээнэр ч ялгаагүй тийм ээ. Тэгээд надад бол дикц акцент одоо ийм бит энтер бол маш гоё байна. Би ч бас уучлаарай Монголын рэп урлагийн анхны хараа цаануудыг харт тас хамтлагийн менежер байсан шүү дээ. Хоёулаа. Хоёр оролцогчдын маань хувьд шүүгчдийн сэтгэл маш их чухал байх. Би та хоёрыг энд байгаад амар баяртай. Та хоёр намайг миний хинбэ гэдгийг дөнгөж сайн амар сайн мэдрүүллээ. Тэ би яг л ийм зүйлийг сонсомоор байсан. Үзий жаргал. Би чамд шат болгон дээр хэлдэг байсан. Дийгц тэ. Сая чиний одоо энэ рэп дээр чиний дийгц бол гэхээр тасархаа. Ялангуяа дахилтын хэсэг дээр. Чиний тэр дийгц бол үнэхээр гоё байсан. Хүсэл хоёрын тэр дууга илэрхийлж байгаа характер ёстой гоё. Яг энэ дууг яаж илэрхийлэх үү гэдгийг бүр яруу цодоор үзүүлээ. Би та хоёрт тойлж баяр хүргэе. Ёстой гоё юм. Шүүгч Сарна таны сэтгэлийг сонсъё. Супер кул байлаа. Үнэхээр кул байсан шүү. Та хоёулаа. Үлцэн чаргал яг өмнөх шатуудаас бүр цоорж гарч ирлээ сая. Үнэхээр ямар гоё зөвүүн биттэй өгүүлж чинь, ямар тод өгүүлж чинь, ямар гоё хэмжээндээ байж чадчих. Энэ чинь бас айгүй хэцүү дуу шүү дээ. Хэмжээндээ өгүүлэхэд тэр нөгөө дэндүүч хэцэлсэн хүүхдээ дандаа стата гэсэн тэ нэг тийм зөвүүн ритмүүд явдаг байхгүй. Юу гэсэн гинэ? Цаа маяг. Тэр болгоныг та хоёулаа маш гоё гүйцэтгэж чадсан. Чиний бас стил гаргаж байгаа тэр дууга илэрхийлж байгаа бас тэр дунд хоёр өөр хоолой гаргадаг шүү. Хоёр өөр хүний хоёулангийн чинь чадвар гарсан сая. Үнэхээр супер байлаа. Баярлалаа. Харин яг одоо